Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse banywanyi bivanye naho buri umwe aherereye mwe wese mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rugende ibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ni kwigenekerezo rya 18 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko birabera ngaha mu buseruko bwa leta haranira intwaro rusange ya Kongo akomeje kubera imirwano ikomeye hagati y'uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'intare za Sarambwe. Iyi ni imirwano kandi ikomeje kugenda yangiza byinshi yaba ku ruhande rw'abaturage ndetse no ku ruhande rwa abafite ibikorwa bitandukanye by'ishoramari bakoze muri ibi bice. Ni imirwano ikomeye izindutse mu gitondo cya kare ndetse ikaba ivuga ko iri kwerekeza mu bindi bice bitandukanye. Iri kubera mu misozi yitwa Banakindi muri Kisimba aha ni muri territoire ya Warikare aho abarwanyi bizasarambwe bazindutse bohereza umutwe w'abasirikare mu bice bya ndetse na Itange mu rugamba rukomeye. Ibiro bikaba bihura neza no kuba bari gushatira corridor stratégique inzira ikomeye yerekeza mu gisagara cya Pinga ahamaze igihe kinini hagaragara umutekano. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko mu bice byitwa Nkobe hafi ya Itobe naho urugamba rukomeye rurakomeye. Turababwira infantry regre yazanwa ngaha, tubabwire kandi unité d'artillerie mobile yazanwe aho bari gukoresha imbunda za 92 mm ndetse na canoni Salenkulu nkuko bigaragara. Turagaruka kuri drone z'ubutasi zongerewe, turazikubabwira mouvement offensive intambwe y'igitero uburyo tactique de insacrement iri gukorwa mu bice bya Itange Tia. Turababwira kandi bijyanye no gukoresha force reserve Fardc yatangiye gukoresha. Turaza kandi kubabwira ko 32e brigade Fardc ariyo iri muri bice Zankobi aho yaguye ibirindiro bikomeye ndetse kugeza abasirikare ku mirongo imbere y'urugamba biri kugenda bikorwa yifashishijwe imodoka za pick-up. Turaza kandi kubabwira bijyanye na Colonel Nikinanga wazanwe kuyobora izo operation zose muri ibi bice aho rero yatanze itegeko rikomeye ku basirikare ba Fardc bitewe n'amakuru akomeye yakiriye ayahawe na JD ya Fardc. Amakuru haragaragaza uburyo urugamba rwari rwifashe kuva ku isi ya 12 za mu gitondo aho bitangazwa ko imbunda ziganjemo iza mortier 60 mm arizo zikomeje kugenda zumvikana. Turabwira kandi akazi gakomeye kakozwe na infantry za Sarambwe aho rero bivuga ko bo bafite armée silencieuse imbunda zidasakuza mu kurasa. Bikaba rero bitandukanye nuko Fardc yari isanzwe ihangana naba aho bivugwa ko rero kuri ubu ngubu urugamba rwakomeye ndetse bakomeje gukora ikizwi nka ambushing ku gitigire ntangere nkuko rero abari mwabiri bice bamaze kubitubwira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na combat rapproché bigaragara muri ibi bice. Turebera hamwe armée antisénaire ndetse turebe armée récupérée uburyo yateguwe. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara bijyanye n'ikoranabuhanga ridasanzwe ryamaze kujyazwa mu bice bya Katobi na Nkobe muri Kashebere ndetse bikagaragara ko bafite gahunda yo kwerekeza yitwa Mpeti. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibikoresho bikomeye bivuga ko izasarambwe zongereye. Turaza kandi kubabwira ibijyanye nuko biri gutangazwa ko izasarambwe ziri kubangamira bikomeye abaturage nkuko rero bamwe mu baturage batuye Ntege na Tia babitangaje bagaragaza ibibazo bikomeye bafite. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye n'ibiri kuvugwa muri Turi ahakomeje kugenda hasesekara ibyago bikomeye ndetse amarira yabaye menshi mu miryango. Banywanyi ni muze tubane kuri page ikomeye yanditseho amakuru. Ngusabe rero niba ari ubwa mbere dukurikiye uhita ufyonda sabone, hano tubagezaho amakuru akomeye abaremereye ajyanye n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba rero ari ubwa mbere uhita ufata icyemezo ufyonde sabone kugira ngo ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubategurira ngaha. Reka dutangire inkuru yacu mu buryo burambuye tubabwira ingingo ku yindi kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano.
ni mu gitondo cya kare kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya 18 Imyandagaro 2025 ahagana ku isaha ya saa 11 n'igice za mu gitondo umwuka w'urugamba wongeye kuzamuka mu misozi yitwa Banakindi mu gace ka Kasimba muri Warikare aho abarwanyi bizasarambwe bazindutse boherereza abasirikare benshi bafite ibikoresho biremereye mu misozi yegereye Tia ndetse n'ayitwa Itange. Ibi bikorwa bikaba zabaye nyuma y'iminsi mike hamaze iminsi hagaragara kongera renforcement inkunga y'ingabo y'ibikoresho mu gace ka Mpeti. Byemezwa ko iyi mirwano yari igamije kuba FDNB ndetse na Fardc bakamburwa corridor strategique igana mu gisagara cya Pinga umujyi w'ingenzi mu bijyanye n'urugamba nk'uko bigaragara. Amakuru yavuye mu baturage mu gace ka Nkobi ndetse n'abari hafi y'itwa Katobi baravuga ko kuva mu masaha ya nijoro ku cyumweru irishyira kuri uyu wa mbere hari mobilisation ikomeye yagaragaye mu nkambi zibamo abasirikare bayifuse mu misozi ya Mpeti, aho rero abarwanyi bari bafite infantry regard, abasirikare bagenda n'amaguru bafite imbunda nto za AK-47 izo mu bwoko bwa M23 Rifles ndetse n'iziremereye za RPG bagaragaye mu bice bitandukanye bigaragara ko bambari urugamba kandi biteguye kujya kugaba ibitero. Amakuru ari kandi tumaze kwakira aragaragaza ibi bikurikira. Amakuru aravuga ko unité aterari mobile amatsinda y'imbunda ziremereye yagiye agaragara mu bice bitandukanye nk'uko bigaragara. Hari drone reconnaissance zagiye zigaragara, izi ni indege nto zikora ubutasi zagiye zigaragara. Abarwanyi bakoze mouvement offensive intambwe y'igitero mu buryo bwa tactique insacrement, uburyo bwo kugota orero bigabanyijemo imirongo ndetse bagenda mu matsinda atatu, ari navyo byaje kongera kugaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Itsinda rya mbere ryanyuze mu misozi yitwa Itange rishaka gukata inzira zihuza ayitwa Katobi n'ayitwa Nkobe. Itsinda rya kabiri ryoherejwe mu misozi ya Tia kugira ngo rihangane n'ibirindiro bikomeye bya Fardc biri hejuru y'uyu musozi. Itsinda rya gatatu riri mu buryo bwa force de réserve zikaba rero bategereje kuza kugaba ibitero aho rukomeye bakajya gutabara. Amakuru twahawe n'umwe mu basirikare bo muri 30e brigade ya Fardc wari uri kubirindura hitwa Inkobe aravuga ko ku isaha 11:45 za mu gitondo komandoma bwahise butanga amabwiriza yo kohereza pick-up militaire, imodoka za gisirikare nto zikazana ibikoresho ndetse na bamwe mu basirikare mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga. Hari kandi pick-up zari zipakiye boîte de munition, udusanduku tw'amasasu ndetse n'imbunda nto zo mu bwoko bwa 12 point mm ndetse na za machine gun. Hari kandi izindi zagiye zizana lance rocket anti-shell zizwi ko zigomba kuza guhangana n'imodoka mu gihe F izasarambwe zagerageza gukoresha imodoka, kuko bivuga ko kuri ubu bafite ibifaru bikomeye bashobora kuzana ku mirongo imbere y'urugamba. Hari kandi izindi zazanye radio tactique, ibikoresho by'itumanaho rya gisirikare bibafasha kuza guhuza imirongo y'ingabo iri ku rugamba. Umusirikare urongoye ibikorwa yitwa Koloneli Niki Nanga, umuyobozi w'abasirikare muri aka gace ka Warikare, mu butumwa amaze kurungika ku rubuga rwa WhatsApp yagize ati: "Ntiduteze gusubira inyuma, turashaka kubwira aba barwanyi ko nta santimetero n'imwe izava mu maboko y'igihugu. Turi hano kugira ngo abaturage ba Katobi n'ayitwa Nkobe ndetse n'abari muri aka karere kose kabo na kindi bagira umutekano." Ahagana ku isaha ya saa moya za mu gitondo abarwanyi bizasarambwe bashatse ikizwi nka front ansarate, igitero cyerekeye imbere barasa amasasu menshi ku birindiro bya Fardc. Cyakora Fardc iri gukoresha snipers bamudahusha bari mu bice bitandukanye bafite ubuhanga mu kurasa, babashije guca intege aba barwanyi mbere yuko bagera kuri imirongo yabo. Fardc iri kwifashisha kandi mortieri 60 mm birasa ari itsinda ry'abagaba ibitero. Rero niho barwanishije cyane abarwanyi bizasarambwe bakoze infiltration kugera ku birindiro by'umwanzi mwibanga, banyuze mu bishanga biri munsi y'umusozi, bari bafite arme silencieux, imbunda zoroshya zitabasha kuba zakumvikanisha urusaku. Ariko abasirikare ba Fardc bari bamaze gushyira mine antipersonnel, ibisasu
bishyirwa hasi bigahitana ababinyuze hejuru mu nzira zigana muri bice bituma baba mu barwanyi bakomereka abandi ngo bahasize ubuzima. Imirwano yongeye kuba ku rwego rukomeye nk'uko rero bitangazwa ko urugamba rukomeje kugenda rugera no mu bindi bice bitandukanye. Amakuru ari kandi tumaze kwakira avuga ko abaturage batukomeje kugenda bagaragaza uko ibintu bimeze. Abazarendo rero bagize task force special itsinda ridasanzwe boherejwe kurinda inzira zerekeza muri Katobi kugira ngo abaturage batagwa mu mutego w'umwanzi. Ororo bivuga ko aba bazarendo nabo bari kugenda bakora ibishoboka byose ngo bafashe Fardc urugamba. Amakuru atugeraho ku ruhande rw'izasarambwa ari drone de surveillance, ibikoresho bya drone ziri mu bwoko bwa DJI Mavic 3 zifite ubushobozi bwo gufata amashusho ku ntera y'ibirometero 15 nk'uko rero bitangazwa, aho zigomba gutanga amakuru ku birindiro bya Fardc. Hari kandi système de communication cryptée itumanaho rikoreshwa na za radio motora numérique ryagiye ryongerwa mu basirikare ba Fardc. Biravuga ko kandi ku ruhande rwa Fardc hari système d'oubliage, ibikoresho bituma drone z'abanzi zitagaragaza amakuru neza, bakaba rero bari kwifashisha mu bijyanye no guca signale z'utwo tudrone. Hari kandi tamo images za kamera zifata amashusho, bikaba rero ari bimwe mu byo Fardc iri kuba iyagenzura. Uko rero imirwano ihagaze kugeza kuri iyi saha ya saa 2, biravuga ko rero kuri tiya haracyari mu maboko ya Fardc imirongo ikomeye irinzwe n'abasirikare b'insobere mu kurinda imisozi. Ni mu gihe kandi kuri Itange imirwano ikomeje, ariko Fardc ifite avantage tactique, inyungu y'uburyo bw'imyiteguro kubera amasasu menshi n'ubufasha bw'abaturage. Amakuru atugera aravuga ko ahitwa Katobi Kobe village haracyari mu maboko ya Fardc, ariko abaturage benshi bamaze guhungira mu mashyamba yitwa Kashebere Ipeti. Nubwo rero ubuhungiro bw'abanzi nyuma yo gusubizwa inyuma, biragaragara ko ibintu bitameze neza. Bamwe mu baturage bavuye mu ngo zabo bakurikiye inzira zijya Pinga na Kashebere, benshi bavuze ko bafite impungenge z'uko uyu mujyi wa Pinga ushobora kuba intego ikomeye y'abanzi. Umwe mu baturage utuye muri ibi bice yagize ati turambiwe kubaho mu mutingito y'imirwano, abarwanyi bamaze iminsi bagaragara muri ibi bice, dukeneye amahoro. Imirwano muri aka gace ka Warikare iracyari mu rwego rwo hejuru, kandi biragaragara ko izasarambwe zidateze kureka umugambi wo kugaba ibitero muri ibi bice, bitewe nuko bigaragara ko ari udusozi tw'ingenzi kandi twabafasha mu kuzagera mu bindi bice mu gihe baba bafite ubugenzuzi bukomeye ngaha. Fardc ntabwo ikomeje kugaragaza ubushake bwo kuba nayo yakora ibijyanye no kongera ibikoresho, ariko biravuga ko izasarambwe zo umunsi ku munsi zikomeje kugenda zisana ibikoresho, ndetse kandi bikaba ari ibintu bikomeje kugenda bikorwa mu rwego rwo kugira ngo babashe gutanga ituze muri ibi bice. Nk'uko rero bikomeje kugenda bivugwa, abaturage bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babashe kurinda umutekano w'inzego za leta muri ibi bice. Ibi byose rero bikomeje kugenda bikorwa bitanga icyizere cy'ejo hazaza uko urugamba ruzaba ruhagaze, nk'uko benshi bakurikiranira hafi ibiri kuba bariko barabitangaza, bakavuga ko rero hakenewe kuba hagira igikorwa kugira ngo umutekano wongere ugaruke muri ibi bice. Benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba barasaba inzego za leta ko zakora ibishoboka byose kugira ngo umutekano wongere ugaruke, abaturage babashe kubaho mu buzima bwiza badafite ibibazo bifite aho bihuriye n'imirwano nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba barasaba ko babasha kuba batabarwa mu buryo bwihuse. Mu yandi makuru ahari kandi tumaze kwakira, mu gihe imirwano ikomeye hagati ya Fardc n'izasarambwe mu misozi ya Tiya, ubuyobozi bwa gisirikare bwa Fardc bwahise bushyira imbere gahunda yo gucunga umutekano mu karere kose ka Warikare kuva ku isaha ya saa 1 za mu gitondo kuri uyu wa mbere. Ibice byose bigize Warikare byashyizwemo uburyo bwa sécurisation totale, nk'uko rero bigaragara ahitwa Bunakindi kuri floor principal. Umurongo mukuru w'imirwano ni umurongo ugaragaza aho intambara iri kubera, rero bigaragaza ko ahantu hakomeje kugenda hongerwa abasirikare ndetse n'ibikoresho bidasanzwe nk'uko bikomeje kugenda bivugwa kandi binagaragara. Bikaba rero bihura neza n'amakuru akomeye y'ibiri kugenda bikorwa ndetse bigenda biba umunsi ku munsi nk'uko benshi bagenda babigaragaza. Abasirikare rero benshi bakaba bakomeje kugenda bongerwa mu bice bitandukanye, nk'uko rero bigaragara Mpeti nayo ubu icungiye umutekano mu buryo butandukanye n'uko ibintu byari bisanzwe bikorwa, aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko hari kugenda hongerwa imbaraga bitandukanye n'uko mbere byagendaga.
zone de regroupement nkuko rero bivugwa biravuga ko mpeti ubu abarwanyi bizasarambwe basubiye inyuma berekeza inyuma cyane ku ntera ndende nkuko rero bigenda bigaragara ndetse bamwe bagenda babivuga baravuga ko mu bice bya Pinga ni inzira nziza iva Bukavu yerekeza Warikare ikaba rero kufre militeri kuko rero bivugwa ko kuri ubu inzira ikomeje kugenda nayo yongerwaho abashinzwe kuza kwarindira umutekano nkuko rero bamwe bari kugenda babigaragaza nkuko rero bamwe babivuga abandi bakagenda babivuga baravuga ko Kasheberi base aliene ya Fardc n'ibiro bya gisirikare bifite urugamba rukomeye ndetse bifite naho bihuriye nibijyanye nuko ari base arrière nkuko rero bamwe bagiye babivuga baravuga ko kugeza ubu hakenewe izindi mbaraga kugira ngo umutekano ugaruke ahitwa Katobe ahitwa Nkobe ni zone sensible aho rero bivugwa ko abaturage bafite impungenge ariko Fardc yashyizeho koridori sécuritaire kugira ngo umutekano ukomeze ucungwe kandi ibintu bikomeze bigende neza mu buryo bwiza kandi butabangamiye abaturage kugeza ubu benshi mu bakurikiranira hafi biri kuba baratangaza ko akomeje kugenda hongerwa ibikoresho ndetse ni ibindi bya gisirikare reka tuje iwariye tuje muri turi tubabwira ibiri kugenda bivugwa ni inkuru y'incamugongo nkuko amakuru tugezeho ariko arabigaragaza amakuru dufite aravuga ko ndetse aremeza ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu kwigenekerezo rya 16 nibura abantu 9 bishwe n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa ADF babaga muri ibi bice bakaba rero baragabye igitero mu mujyi wa Oicha ari nawo rero mushyi ukomeye mu gice cya Ibeni nkuko amakuru yatangajwe n'abatangabuhamya abivuga aba barwanyi binjiye mu gace kayitwa Mambi mu majyaruguru ashyira y'uyu mujyi bambaye imyenda isa n'iya Fardc maze bagira nkaho ari abasirikare bari kuri patrouille mu buryo bwo kwishakira icyizere cy'abaturage bababwiye ko nta mpungenge bakwiye kugira ariko bidatinze bagarutse batwika amazu ndetse batangira kwica abaturage bari basanze mu ngo zabo umwe mu baturage warokotse yagize ati iki gitero cyatangiye agana ku isi ya saa moya z'ijoro n'igice batubwiye ko turi mu maboko y'abarinzi b'igihugu ariko hashize akanya gato basubira inyuma batwika amazu batangira kurasa no gutemagura abaturage ni ukubera ubuntu bw'Imana nicyo cyatumye tubasha kuboneka kurokoka bukeye bwaho ku cyumweru mu gitondo abaturage bari bakiri mu gahinda kenshi bateraniye hamwe bagira ngo barure ibyangiritse amakuru yemejwe na societe civile avuga ko abishwe harimo abasivili 8 n'umupolisi umwe abantu 3 muri bo bapfuye baguye mu ngo zabo ndetse bamwe bakaba baragiriwe nabi bikomeye ibyangiritse birenze abantu kuko amazu abarirwa muri 20 yarasenywe ndetse andi aratwikwa bikomeye cyane ibiribwa ndetse n'imodoka zitwara ibintu zaratwitswe umwe mu baturage bo muri bice yagize ati umwanzi yavuye ikamanda anyura ahitwa Iboga Rengete Mayimoya Murombya agenda asiga imirambo mu mwijima kugira ngo muri Oicha bikaba rero byarabaye ikibazo gikomeye Depite w'intara Kivu y'Amajyaruguru Eri Mumfuwanja yagaragaje impungenge z'uko ingamba z'umutekano zikomeje kugenda zigaragara ko zamaze guhungabana atangaza ko hakenewe nibura ibijyanye n'ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo abaturage babashe gukomeza kubaho mu buzima bwiza kandi babashe no kubaho neza bitandukanye n'ibyagiye biba mu bihe bitandukanye mu butumwa yatanze yagize ati ibi bitero ntibyari bikwiye kuba ku nshuro ya 3 cyangwa iya 4 ku izina rimwe abayobozi bagomba gushyiraho ingeramigambi ry'ukuri izabaturage amahoro n'icyizere kubera abaturage babayeho nabi ubu bwicanyi bwo muri Oicha bukurikiye ibitero bikomeye by'ubugizi bwa nabi bimaze igihe biri kubera muri bice muri Kivu y'Amajyaruguru aho ADF n'imitwe yitwaje intwaro yagiye ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu kwezi gushize abarenga 300 barishwe Ubice bya Ibeni, Rubero, Mambasa na Irumu ndetse mu cyumweru gishize abantu 44 biciwe ahitwa Bapere muri Rubero ibintu byongeye gutera impungenge zuko umutekano ukomeje kugenda umera nabi mu gihe rero ubutegetsi buri gutegura inama umunsi ku munsi y'umutekano abaturage bo barasaba ko hakabaye hakirwaho ingamba zihamye zirengera abaturage kuko abaturage nibo bakomeje kugenda bagira ibyago bikomeye nibo bakomeje kugenda
bababara umunsi ku munsi nk'uko rero societe civile ikomeza kugenda ibitangaza. Igitero cyo kwigenekerezo rya 16 muri Oicha igikorwa cya mbere ADF ikoze muri aka gace, ahubwo ni kimwe mu bikomeje kugaragara bifite ubukana bukomeye mu gihe abaturage barira basaba ko leta n'ingabo zakongera ibikorwa byo kugira ngo babatabare kuko basanga ubuzima babayemo ari ubuzima bubi. Nkuko rero babitangaza barasaba ko batabarwa mu maguru mashya. Akaba rero ari amakuru akomeye aje mu gihe n'ubundi muri turi aherutse kuba ubundi bwicanyi bwahitanye abatari bake. Imiryango mpuzamahanga iratabazwa kugira ngo irebe icyo yakora abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza, bareke kuba bagira ibyago bikomeye nk'ibyo bakomeza gukorerwa. Banywanyi nuko dusoje page y'amakuru yacu, niba ari ubwa mbere dukurikiye icyo ndasabone wiyongere watazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro byibanda cyane ku mutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.